Support Gurubi. In a good manner, support Gurubi. Awas biar naulabi. Finally, Sundar Pra. Support Gurubi satisfy hobi. Pilabi satisfy hobi. All the best for both the teams. Suru আছে referee line judge point counter ready final match round 1 begin Kamian Jalukie 1, BYF nil. Lalong nil. point Jalukie to BYF 1 Sundar ula আছে Sundar খেলে আছে DMD ball দিছে ball pra নিজৰ talent দেখাবি point Jalukie to BYF 1 3-1 point BYF 2 Jalukie 3 Hamida hey misikle isik gadle Oi hamda Hamida kamiai cek kalau damilo kenali je kamiai oh bro Jalukie 5, Lalong 2. Lalong 3, Jalukie 5. Jalukie 6, Lalong 3. Jalukie 6. Hamida da
Lalong 5, Jalukie 6. Jalukie 7, Lalong 5. Lalong 6, Jalukie 7. Samanada barabar hoye আছে আর পৃথিবী Lalong 7, Jalukie 7. 7, 7. Jalukie 8, Lalong 7. 8, 7. মহিলারা Bonguelo Jalukie 9, Lalong 7. Okay, Leronda Bonguelo tingli Jalukie 10, Lalong 7. Jalukie 11, Lalong 7. 11, 7. Jalukie 12, Lalong 7. Itu ki koi computer class computer service Moilada Joilada Temiai Aya Joilei Bullet Nialane Temida Temida Jalukie 13, Lalong 7. 13, 7. Lalong 8, Jalukie 13. Nui tatu lialu Temi kamaitu Round 2 suki jase Nijor Lalong 9, Jalukie 13. 9, 13. Nijor taran dikali Temida Lalong 10, Jalukie 13. 10, 13. Jalukie 14, Lalong 10. Temi kapalu Jalukie 11, Lalong 11, Jalukie 14. 11, 14. Temida
올림픽 레마도 쏟다다. FIFA 레마도 쏟다래 인성에 쏟다래. Jalukie 15, Lalong 11. Timiyay kedalam liza. Timilada. Praise the Lord. Timila. Welcome to Lalong. Lebe petale na. Lalong 12, Jalukie 15. Songa nang oday day. Ay na tamiyay. Koy sangada. Play. Terida, koy sangda. Good play. एक बार ऑडियंस का टीवी दिखा दियो ऑडियंस का नसे तो Jalukie 16, Lalong 12. गेस्ट ऑफ 16, ऑनर 12. है तो थैला 3 मैच है That's Itu of year organized vote 2025. Itu di sekarang 25 itu apa mau pilihnya? हेलो ब्रो खिबी ऑडियंस का दिखा दिबो Terima. Saya yang komputer kai. Jalukie 17, Lalong 12. 17, 12. Oh boy. Lalong 13, Jalukie 17. 30, 17. Jalukie 18, Lalong 14. Kali person ini kalau pilih makanti. Baik, kita lagi. Lalong 15, Jalukie 18. Itu diganti mahadia kane song ira tu bisi laboise. Main itu dikakut berapa ho? मनु तो बेसी आइना আছে Aji talibo. Sahabat pilih. Jalukie 19, Lalong 15. Kami ay koi sana da. Wow. ऑडियंस का तो मन दी ने सासे Lalong 16, Jalukie 19. 16, 19. Dalamnya sekali. Lalong 17, Jalukie 19. 17, 19. आगे लगा व्यू है बालो वाला ऑडियंस का मन दी ने सासे सभी Jalukie 20, Lalong 17. 20, 17. Bola koi dezula. Release. Bola isi hoyase ditala kabi. Lalong 18, Jalukie 20. Point loss hoyase out watu. Card break clearly. Oh, nice taking, nice drop. Point goes to Lalong. Lalong 19, Jalukie 20. 19, 20. Kunci ase. Point Lalong, point sana. Pass lete mila, check lete mila, pass lete Jalukie mila. 21, Lalong 19. 21, 19.
Waida tumila na dalam dia. Wow, good lead, good pick. Rasto steady, ke dalam dia steady, tahu. Kita service steady prak kiri. Wow. Waida. Sundara se. Jalukie 22, Lalong 19. Good pick. Telada, continue. Jalukie 23, Lalong 19. 53-19. Take ball. Jalukie 24, Lalong 19. 24-19. Lalong 20, Jalukie 24. 38. Point. Lalong 21, Jalukie 24. Point. Lalong 22, Jalukie 24. Jalukie 35, Lalong 32. Hello, kitchen ni huni bo paribo. Request koribi Akashvani Nsong. Lalong 1, Jalukie 0. Jalukie 1, Lalong 1. Brown ball paise din dia wanai. Ball pradikabi. Lagi baca. Guru Danggur. Lalong 2, Puri John Lora. Jalukie 1. Sub 2, 1. Reserve play. Dom dikabi. Tamilo. Dorong ke tepu gila tak? Tepu. Jalukie 2, Lalong 2. 2. Check. Tinggal. Termila dong. Lalong 3, Jalukie 2. 3-2. Lalong 4, Jalukie 2. 4-2.
Jalukie 3, Lalong 4. 3, 4. एकदम सुंदर हुआ से wow good block good smash good block Jalukie 4, Lalong 4. बराबर हुआ से 4 tingilo kata bilo rang lebih slow leraman Samay naman ni tang tingilo trick tingilo talent tingilo and serve tingilo Bol sabi kila sabi sukra ke na sabi Lalong 5, Jalukie 4. 5, 4. Hanada, samlada. Taymida. Jalukie 5, Lalong 5. Jalukie la kutabra taymida. Tening la kutabra kamuye. Oh, good receive. Good reply. Yeah. Good. Argument Araba. Jalukie 6, Lalong 5. 6, 5. Problem खिला सकेना बात भी नखामो आजी एकदम सुंदर खिलिया से Lalong 6, Jalukie 6. 6, 6. ini kalau match tu पैसा दिखने सब मनो सब लगे पैसा Jalukie 7, Lalong 6. बाल पर खिलिया से 10 टका lebih submit करबी ini kan match baru na pabo एकदम गुली निस्ना उला से Jalukie 8, Lalong 6. kami ay 8-6 hey sama ada Jalukie 9, Lalong 6. tinggal mulai kami ay kemana Taymida na reply Taymida na Lalong 7, Jalukie 9. smash B 1 point trick B 1 point Marise Jalukie 10, Lalong 7. itulah match semanu video recording kori lobi aru na pabo ekdom sundor khili ase Marise long hoise sundor aru receive hoise aru thuk Marise Lalong 8, Jalukie 10. 8-10 Jalukie 11, Lalong 8. Jalukie 12, Lalong 8. Hello, sound system. Hello, sound system. Last minute. Point semana. Lalong 9, Jalukie 12.
Jalukie 13, Lalong 9. Lalong 10, Jalukie 13. 10, 13. Lalong 11, Jalukie 13. Lalong 12, Jalukie 13. 12, 13. Jalukie 14, Lalong 12. Say, hello. Jalukie 14, Lalong 12. Bal kirile, bal kota tu kobi, ikut di boleh tahu, boleh di. Bal kota asik kau boleh tahu nase. Ekdom sundar kili ase, bal comments dibi. Takami kusi pra kilibo. Jalukie 15, Lalong 12. 15, 12. Tamilada, gonsa halada. Kita kiti huya ase. Bal pra uti ase. Itu sundar nohai neki. Kalau stepping dia wase, bal pra kili. Jalukie 16, Lalong 12. 16, 12. Dan tidak lama. Lalong 13, Jalukie 16. 13, 16. Comiai. Jalukie 17, Lalong 13. Cenglekai vida. Jalukie 18, Lalong 13. 18, 13. Jalukie 19, Lalong 13. 19, 13. Kanalam tu miai. Timing is seta. Jalukie 20, Lalong 13. 20, 13. Kau kau tu ni request lo, tu cikam lah ni. Kami lada. Aja, mau tiap spesi gak ada?
Sau kuma nang megorangkang. Sau kuma nang megorangkang tem ka dime. Aja restroom dia wang saya claim tu lolo. Amau na ramah play. Sau kuma jah megorangkang ka dime. Tem ka dime. Nang wang saya nang megorangkang kau boleh. Aja ngau kai jalan boleh. Aja kai jalan boleh. Kasera. Sau kuma megorangkang ka dime. Aja peci kalah boleh. Jalukie versus Lalong. Itu tuh Jalukie pra jiting ase. Lalong Point 14. point ase. Jalukie 20. 14-20. Comment mana kan video na. Dikile mo na. Lalong 21. Jalukie 21. Lalong 14. 21. India second set जहाँ से best of 5 second set जहाँ से Lalong और Jalukie. Jalukie 22. Lalong 14. 22-14. Audience kan bi moram bra link kan share kori dibe. Itu what's pura manu bisi ole. Moram bra channel bi support kori dibe, help kori dibe mike. Watch our napung sa karne ami live di ase. Lalong 15. Agi itu bisi biya takise. Itu biya napabe line pra ase. Ita tu isor morom ene bal ase. Bal pra sai gine thaki abo apnian bi. Comments bi kori dibe, likes bi kori, share bi kori dibe. Jalukie 23. Lalong 15. Zeme Olympic pra bal kile ase kilakan man bal pra para kan district player state player kan nisna aigine kili ase enika kili gine para kan kitu district tebi ki level tebi choose krine cholaile bal Lalong ase ole bisi 16. bal manu thakile bi kila manu Lalong bisi bal 16. thakile bi Jalukie 23. takan ki use na pare itu karne side pra nika ekdom talent dika ase etia yes Lalong now is second 17. set. Jalukie 23. Dintu Andira वैसे होले भी किला को उचला हो जासे बापरा किली Yes, second set. Itu second set ase. Game soile tu best of 5 pra kili ase. Itu second set ase. Yeah, they are our 18. district Jalukie player only. 23. 18. All of them are 23. our district player. Like they are coming from Jalukie and then from Lalong. This is all are from Pren, under Pren district. I mean. Jalukie 24. Lalong 18. 24-18. और वजह से Lalong 19. Jalukie 24. Thank you. Konba to link bi share kuri dia hobo aro watchman kan bi uthi ase audience kan uthi ase bisi thanks aro bi share kuri di thakibe ami ke help koribe वही लगा apni kan la mudu kar lagi thakibo bisi thanks ase kone sab manu ke janai dia ase Lalong 20. Jalukie 24. पोस्प्रा से नहीं हो बोले लगा Jalukie 25. Lalong 20. इधर बेस्ट ऑफ 5 जासे यूएफ Lalong और Jalukie Lalong Dita set खिलाते Jalukie pra Dita set जीती से और एक set बाकी से final for Jalukie okay welcome and a second chance for Lalong এতিয়া second set to aro Jalukie pra jitise
Jalukie kan bra duibar jiti se aro kili bole se lalong kan karne bi chance ase aro audience kan ke ekbar dikhai dibo aro entertain kori dibo bisi dur tu na jabo kya tu inia slide dikhai dibo man ball pra ine sa ase audience kan bi man bisi aine aise aine ase alap tu weather to tik na thaka nisna aji to aro only itia to almost 5 baje it's going to dark but still time is left over yes Lalong can do better they are also very good phone pra hoa karne sob manu ke direct itu view pura ground view ball pra dibole na pare hole bi ekon hoy next time saman kan ani ne ball pra dikhabo ball pra nia kuri thakibo isor mormole tu sob manu execution karne parna kuri thakibi for better facilities আজি karne tu আজি kali nimiti tu kobo আজি kali nimite tu enika angle tu pura na dikhibo kile gole tu net kan na dikhao jabo aro angle ekta isi dikile tu ekta phane na dikhao jabo to ne enika sabo ko ne janai jase Lalong 1 Jalukie nil sabule bal aro bia thakile bi kobi comments koribi ne bole tu bal hobo okay thank you homestyle boy thank you so much for your comments Jalukie 1 pichi bole bia wa aro angle na dikha sabule mon ini akan tu ami sai gine dikha tak tu kita kobo dikhaibo apni kan bi kobole Lalong 1 kobole kiba ase na phigine kobi sob ami kori dibo no I don't delete any comments Jalukie 2 I don't delete since the network is very bad so I don't even touch my phone I just I can reply you with text but I only comment you with my voice Lalong 3 Jalukie 2 3-2 football owns by Rocco Party both finality shootout and then five-man soccer also okay thank you Beach Chamber Jalukie 3 Lalong 3 3-3 Lalong 4 Jalukie 3 4-3 Jalukie 4 Lalong 4 4-4 Jalukie 5 Lalong 4 5-4 Lalong 5 Jalukie 5 5-5 Lalong
Jalukie 6, Lalong 5. 6, 5. Thank you, thank you. Kay lu block. Teru sangda. Umi neng jaza piga jabam play na teru lay. Jalukie 7, Lalong 5. Jalukie 8, Lalong 5. 담이나다 나는 담이야 거의 연라다 태미야 태미야 Jalukie 9, Lalong 5. 9, 5. third match जासे Jalukie 10, Lalong 5. Jalukie 11, Lalong 5. Narok biyaw ay sayo. Jalukie 13, Lalong 11. Lalong 12, Jalukie 13. 12, 13. 엄마수 오늘은 기차 그래 나 번나마 태모노이 나 번나마 비밀로 Jalukie Lalong 13, Jalukie 13. 13, 13. Nsong Village Youth Organization Women. Jalukie 14, Lalong 13. They all are play well, but then the Nsong Village Women Organization win. Lalong 14, Jalukie 14. 14, 14. 포레노 Jalukie 15, Lalong 14. 태가 도다 태미나 태미에다 Lalong 15, Jalukie 15. 15, 15. 태스노 Jalukie 16, Lalong 15. 16, 15. Lalong 16, Jalukie 16. 16, 16. 생생노 뭐라세 태우주
Jalukie 17, Lalong 16. 17, 16. Lalong 17, Jalukie 17. 17, 17. Lada TV. Samada. Rita TV, Barbara Kuri TV. Pariase. Lord of. Jalukie 18, Lalong 17. Jalukie 19, Lalong 17. 19, 17. Jalukie 20, Lalong 17. Madama, I'm not coming. That really not coming. I'm going to jump to the jump to the low. Jalukie 21, Lalong 17. Lalong 18, Jalukie 21. Mataka. Jalukie 22, Lalong 18. 22-18. Jalukie 23, Lalong 18. Lalong 20. Jalukie 24, Lalong 20. Lalong 21, Jalukie 24. Premier. Jalukie 25, Lalong 21. Best of 5 Kilate, Lalong versus Jalukie. Kilate, match 1, 2, 3 consecutively. Jalukie Prachi Kilase. Itia. So winners and runners up. The champion goes Winners and to runners up. Jalukie. Itia play Kurado. 1 minute rest Kuribi. Itia Dita finalist to 1 minute rest Kuribi. All of the star player list, player winners come to line up Yes, they all play well. Player ba? Very much super. Futsal get silume, penalty get Play. silume. Line up to the low guy. Nakakantama pa wa. 1 minute, 2 minute rest Kuribi. Prize distribution hobo. Itu Lalong team আছে. Lalong team second day ahi jalebi isor ke thanks dia laga.
প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব অলপ ৰখিবি চাবলৈ মন হ'লেতো আৰু প্ৰাইজ তাক দালি দিব প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰাই তাক দিব অডিয়েন্স খান যা আছে दूसरा विनर्स खान futsal penalty winners and runners up line dia lanam kuribi women men kon aji khila tournament e jitise line up kuribi ita khila dita to alo best pabo dusra to ahi na jama kuribi kona ita prize alo komti holebi distribution koribo 지lum레이네 나게 속아도 이리도 만 바카다 아니야 다 하나 뜨네 मैं बोलिए चिलू में रहा मैं फुटसाल के चिलू में जाए पेनल्टी के चिलू में जाए चुना मैं वॉलीबॉल के चिलू में लाइन अप चलो अभी मत ही पका लोई दिगु नहीं मत ही पका लोई दिगु ले ठीक है कहा लाइन करो लाइन सामिलो रिक्वेस्ट दे लाइन सामिलो रिक्वेस्ट दे itu ini kalau ada sida beri lah bola nice coba kamu coba please tim 이번엔 달라 패스 nanti bola asli bener lah tay tuh laki Habis lainnya Ini lepas kuari, ini petang lah, ini kerja petang lah. Ini kan tidak, ini boleh, ini habis lainnya. itu kan futsal deh aro penalty shot jadi jitakan ase champion paisi goise isi ball praktilise aro itu lalong team takan bi etia runners up pai gina ase somron pra isi thanks ase idea karne aro itu bi Jalukie team ase takan pra ine participate kuri dia karne isi thanks ase takan pra champion pai gina ase itu Chen team takan bi second jitin ase bisi thanks ase Nsong youth organization itu women's ase takan pra champion paine ase Tsunami, Nsong Town, Baptist Nsong Town में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी मात क्लियर अब ठीक है बोर्ड में वहाँ साल अब ठीक है अभी जब हम कोई लोग बना है sejiku kamata Nsong Town itu Nsong Town organizing board kan ase 10 minutes wait out sejiknya हमको लोग बना है इतिया अभी prize distribution शुरू होगा so pastor ase Nsong Town la first match खत्म हुआ तो penalty shot ऐसे करते prize शुरू होगा sports committee chairman itu Nsong Town la runners up bisi smart ase runners up goes to World Cup laga Youth president isa ase Club or Jalo FC itu bi announcer Sakile aigana aman guest of honor la hatra Soto Olebi Kumti Olebi receive Olebi Bernamatia se Jalo FC
runners up of penalty, 5-man penalty shoot. Penalty shoot, runners up. Jalukie FC. Heaven. Hooray. Aro Matiase. Company Rocco. Company. Penalty champion. 5-man penalty champion. Halibari, सब हो जाए বেছি খুশি আছে কন্ট্রাক্টর কামি আজিকালি তো প্লেয়ার্স হৈ যাইছে এনেকা আহি কিনে চ্যাম্পিয়ন বি পাই যাইছে Aro, second Kutam Wala match to 5-man futsal. Futsal second. Runners up goes to Gold Diggers Nsong. Gold Diggers Nsong. Dodi Kuribi, Omar Kumbi ase. Aro, second ready Kuribi, futsal day. First goes to Local Company. Prize paise Rastapal Prabanai TV. ওই ওই হসা কোয়াছে তো Welcome to Training 0 Point Rastapal. রাস্তা বল পুরা বানাই দিবি Aro, Aro Tilibo. Thank you. Women's volleyball runners up goes to Sixer United. Sixer United. Matiase, that's a wonderful over there. Prize going to get it in over. Assistant Gurli. Aro, first goes to women's volleyball, first goes to Nsong Village Youth Organization. Ladies first. Best player of women's volleyball, Miss Satat Nsong Village Youth Organization. चेहरा तो क्या हो पा रहे? पहले भी खेला तो सुंदर ऐसे ही. Anh xin bác về rằng tôi phải không ở đây lên số đồ cái chạm nào lên số đồ năm nay tại chỉ là ngõ đủ chính em suy dài ra ở đây về với cô này chạm nào nó này năm nay cả tập những người lông cây tập bằng bạc gì cái này Kapra Grana Dulabo. Best player goes to man volleyball goes to Mr. Allen Jalukie Town. Or Keda. Keda Taniase. Runners up men's volleyball goes to UAF Lalong. Aina Garubi Kana Matiase. UAF Lalong. Heaven, Guri. Last but not least, Idya Matiase, men's volleyball champion of the year 2025, organized by Baptist Church Nsong Town, goes to Jalukie Town FC. Hooray! Hooray! Thank you, guest of honor. Best announcer goes to Mr. This Man. So, Idya. Aro kiba kibi pori nai gule. Idya. Protom hoy jaise boro thanks jai jabo Mr. Namape Sports Commander. Respected guest of honor, jai pakang me, aige wangai jaba me, leaders me. Oh, aige players me, jai pira wang ma, hai nazu, anei pe ting wang ji gine, misu iba.
กระชากไอ้เลยนมายอันนี้ทัวร์นาเมนต์ไอ้จะ conductive บล็อกแกอันนี้เที่ยวเลยจะอันนี้จีเป็ดไก่บล็อกแกอันนี้เนี่ยก้ากุยบ้าไอ้กูมันจะวางจังหลังเลยจะมีกุยบ้าเลยก้ากันนะนั่งนุ้ยเนี่ยอันนี้กูโปรแกรมงูไอ้บล็อกแกจ้าจ้าอันนี้รักยังน้ำอะgenerator ni rabze gina ja ni fundraiser wale bi bze gina nanu hai banane wangai bi bze gina maya ni gu tournament ja luisa teloi ludle kasiba asui ba krai bi garangale ba kana ba gya achuja wang ja namai team dai zeme nanu youth club na china te ko gna nanu organized tu ja nanu ya gya ni zu te lu mai ra anu zu nga ga ra hang ji gna wangai ja bam le ne zu to zai te re gu sang le players ma zu le ja zai pi ra wang ma kang zu le ja te re gu sang le ting rui ja ting sia ja bam le se du nang nui na ting rui ba ting sia zu rei mak ja wang ja anu gu kan tha ba pi lu mai te nang nui ting nang nui ta deu ram le ne so lu ja mai ni gu tournament ai ja wang ja pi ja hai banana ta ai bi bi gina wang mle ne zu le ja pi ra wang mle ne zu le ja te ro gu sang le dai ne chirin mak ja mai ga ni kan ta ba ga hele rong sa ja anui nze here ya hing bi gina ma zu ai hau le ja wang ja nang ni ne ma zu ja bam le bi gina anui kan ta ma kang ja ne ka pi ma kang nze here ma jing ja nang ni ke zo be gina lu lu te lu ja nui anui sui ja tournament ai je loi lu dle dai chirin mak ja mai anui ain ta wang ba ga sa khrang mram le ja song village gina song nam chi gina ja nui song town gina jai chirin mak ja ke cham cham be gina zu sa khrang ma leaders mram la wang ja mai anui go tournament ai ja te lu mai bi bi gina nung mi zu le ja te ro sang dle jai ne to sang dle jai na mai ai ga nui wang be ga nang nui ka ha bui be banai nang nui ka ning be ket chon ni te chang lu ma kle nui committee ma nang nui zu pi ra re he ra be chu zu pi lu ma re chu lu ma kle dai wang di be ga wang di be welcome mai gina na mai chang be ga nang nui si nang nui ni ma pa dai ka to ma pa azai ma pra me je te oi di be ke la le chi ka le chi ble ne le ja nang nui players na dai ke pi na ko wang me le ne na anui committee mizu lungalo chu kyam ngai dle jai chirin mak cha anui Nsong Town ma anui ko anui le ja tang nang nui sui ble ja sa chi mak ji gina nang nui lung kama pa nang nui sui mak pa dai je ge tu di ba bam le ja na anui Nsong Town tat ka ma kya nang nui lu na lu ja chpora ma ke sia ble ne ja Nsong Town ge sab kam mai lu ja i bne pung lu ja te cha nang nui ma i ja nang nui ram ja i ja ta chang kam lu lo chana rane sili jai nakum ni ja nui conducted le hele rong sa ja mai nang nui wang ja bam run mak cha kata ma nang nui kam zu le ja ngo silu ja wang dai ja anui ne tournament conducted le ja anui gu program ge nang nui wang dai kam lo sibzui ai ja sports committee lam ge ne request le si ai le you see sang da wang ja bam ma jai program ge ji kai ja bam ma chief special guest le ja china guest of honor le ja wang ja punui body ja ni hang ge charang kang le ja pe bam da chief ji ge ne misui sang le ni le te ru sang le kuang ma banai anu gu ha gya pe banai gya pe zu le ja to sang le pe ra ne hing nam gai ja punui kala ke zu pe ja lung pdo i be bam ra tingwang na hing nam gai pe chang lao dai na mai ge ta ai di malai na kan ta malai na zu pe ja rang ti le ti ja bam ja nang nu zu na mai ai ge song giru na mak ja pe ja state level ge international level ge me ja players na mina hang ke chang ja bam ra ra ne pe ja nang nu players man te um na re ge nang nu ren chi hang banai nang nu ni ching hang pe ja ra ne pe gai bi pe chang lao ye zu rang ai le de ru sang da ine ko to sam sa ba ine loi diu nang nu ja ai ge wang ja sap cha bam kam mai bi je ge na program ti khwe bi je ge na salu sadai ja to sang le de um na re ge pe ra ne hina mai lo tin kom chang na ja kai je sro ke na hai bna i ja do de ra de le ngai da Thank you, Commander.
ting te gari ting na tere barangay. Suna. Flag di wasting. Kaya flag mo kilo mata lule jaga pa magu flag ka. Sila bam tay. Di wasting lubui. Reza de go church ko flag di wasting today. I request the volunteers to get ready to dewaste the flag, untie the flag. Ina krina flag tahan tu aizabi na thakili to inika khara korbo. Aro dewaste kori kina dewaste kori kina yes of honor pra amalote convener logote tama koribo handover koribo. Music loaded. Mama luki lubida. Itu kura itu bacakan kane kuriase, ilang gerang noy. Bacakan sarase, itu kane kuriase. Visiting sase so panu aine live broadcast kori dia kane visiting sase. Next time bi am kya ro support kori kane so man ke jana kaise. Thank you. Mai, kami nyewa mai. Paling baik tu, kami nyewa bekel tentang nang kami nyewa. I Ramgong, graduate teacher, Government High School Nsong, ZBC Nsong Town, tournament organized by the Kurdi by. Tournament kami di size dia, dia lukai by delay. Maya pipai Jalukie da nakum tingkum chana zen kai jesru kene pipai hem to chudai ja hai bna do de radle ai kene. Thank you for your participation. Thank you, Sir Jody. See you 2026. Alhamdulillah. Hai ba. Halo, halo. Once again, thank you so much for watching my channel. Bye bye. Thank you to you all. May come low.